ام ودخون ها یک جوان جی چخاره قابنرن سپانک چه بود وینا برده یشیلای هیوا کسک کسین کو دخوازن دوج چخاره بردن بناوه سپانک توت کاری دوج برده بنرن سپان evet indi de Android'e da de Play Store'e da de App Store'e da ev heye walatit karin sepane da به پرداخینن تابی تلفن خو حتی نه نزدیک 25 وقت بجن هزار کسی و سپانه داخستنه تابی پرگالا و چوایه چو مرد کار دوش چخاره برده اف یک جی گرینگه مگویا مرف بریاره که بسینه او بریار دبکو جیانا ما بگو هرینه دبکو او بریار جیانا مروا راحتر بکه هیسانتر بکه بصحتر بکه مظلم بچه گوتنه ده سری هر تشتی دا صحت هست تندرستی هست هکا صحتا مروا نباش به مال دنیای تویه مروا به بوشو برادای پوچو والایه دوی ایرو نسبه دوی بریارا چخاره دوجه بردانه دوی مربته Siz öksürünce ben çok üzülüyorum. ji bo kesên ku dixwazin dev ji cixarê berdin rêyekê nîşan dide. Bê pere xizmeta şêwrê dide welatiyan. Sepandina mobil a bi navê tu dikare dev ji cixarê berde gav bi gav alîkariyê dide cixarê kêşan. اول جمر ناوی من دخوازه میل آدرسیا من دخوازه تمارا تلفنا من دخوازه پیش دیوی دا پرسکرین هرن او پرسکران پرسج من مثلا دوی روی چقدر جغاره دکشینی وقتا که تو هشیار دوی جغاره دکشینی یا ناکشینی وقتا که تو جغاره نکشینی وجود دا علامت اوی چه پیدا دبن او سوریا دپرسه مجمع و پاشی وان سوریا هانجی دوی مثلا ایرو تا جغاره ترک کرد kazancata, ekonomik kazancata evkaya paket ki cigare biz kağıda, duru ki paket ki nekşini biz kağıt kari dahi, meki tişesit kağıdı kari dahi, diye mesela devik vakta kutu cigare nekşini vücuda teda van tışta temizdi be, van tışta pakıştı be. Pişe bir aplikasyonu da ödüllendirme heye yani mükafat heye, boy mükafatı da evadı ve mesela bir sürü cigare terkir bu aplikasyonu tedikari ödüllendirmiş bir ki. Serokê Şaxayê Şîlayê ya Diyarbekirê Yahya Öger derbarê sepanê de agahî da û got em dixwazin welatiyên mezherî lê bidin û dev cixarê berdin. Derdi insan muhakkak ki evi çey bibe, elem u sıkıntı u eş evi muhakkak ki çey bibe. Fakat çözüm avi, alternatif avi cixarenin birazcık alternatif ki baş birazcık alternatif ki rın bibine. Hatta dikare malbat biraz zavze çifa muhafaza bikin. Ne jiboy ka jiboy genç ka malbat ka birazcık cixare dürke. Yeşilay dixwaze bi vê sepanê alîkariyê bide kesên ku nikarin dev cixarê berdin. Ama van aplikasyona wexta ku merû bixwaze motive bibe, van aplikasyon faydalan çê dibe, bırakabilirsin aplikasyonu navê bırakabilirsin. Yani ücretsiz bir pereyi herkes dikare aplikasyon telefona kadar bilgisayar tableta kadar binecek. Ev insanı ku cigare dikişine bir aplikasyonu kadar takip eke inşallah fayda ev bine. Bi saya vê sepandinê kesên ku dev cixareyê berdane dikarin ferqa cixare kêşandin û dev jê berdanê bibînin. Aplikasyon ki çekir ve aplikasyon çima çekir ve ev insanı ku vaktan cigare dikişine o kayla berbide berbuna bir pariki zor hakikaten pariki meşakkate imkansız ne fakat zorya bir heye ve dikare ve takip bike. Van aplikasyon sadece ne jiboy cigari teni hatiye çekir. Mesela bakanlığa İçişleri jiboy jandarmacı uyuma aplikasyonu hatiye çekir. Narkotik aplikasyon çekir. Ya kades aplikasyon çekir. Ya o komela yeşil ayıcı bir aplikasyon hani çekir. Ya ve ev insanı ku cigari dikşine vakta ku beje eskailim berbidim bir aplikasyonu dikare ku takip bike. Heta niha nêzî 25,000 kesî program li telefona xwe bar kir. Bi taybetî di heyama pandemiyê de hejmara kesê ku dev jî tûtunê û mamûlê tûtunê berdidin her ku diçe zêdetir dibe.
هیوا کس سپانا تو دکاری دوجه بردی درخست اف سپان جالی پسیکولوژیک جالی جیواکی و پیشگیری دیده کسی که دخوازن دف چخاره بردن Li navendên Yeşilayê xizmeta sepandina tûdîkarê dev ji xarê berde